bosi mukurunga ejo azoza umva n'ibintu bibi bazokubaka hejuru y'ikiyaga hama nawe ucuza uvuye hejuru ako kantu rakumva kubisanzwe nzokoroka nzokoroka mva mu kirere uyashe rutari umupara mabuji ikaze cyane no kuri cyo ndishimye kubabona ariko kandi sinajeje nyine rwose turishimye kubabona twahora tuyaga cyane tutabonana ariko no munsi manira bikoze amaso kuyandi cyo nko bisanzwe urabizi nicyo mukozi wizeye bwa mbere twakoranye na benshi bagenda barizerwa umunsi cyane cyane cy'umwihariko mbande hafi cyane n'uyu naho turaguha ikaze muri ofisi yacu ziri kuri mwizigirwa nka mugenzi we hano witwe tumenye Deza dukorana kuri telefone tukabwabonane urumva ko kandi kuri ndishimira aho society igeze niyo mpamvu rero mvuga ati nawe nizere ko bavuga mu kirundi ngo azogira ubukwe wawe ni gute azagira ikirenge mushaka okay turakoze kuganira ni ibyo nashaka ahanini ibyo nizeye ko nyuma y'ubundi mwaka nzosanga ibindi biri ku level yindi yo hejuru cyane byararenze no kuri murakoze nabishimiye cyane Nisa yego nisa neza natugende tutanye parliament bazi mu bisanzwe narondera madame wa hano sinzi ko ari banda musanze madame wa hano nje bayana kubaza ndakubona yasibewe ndondera mu bisanzwe ndondera umumama wa hano nyene y'inzu none wasanze mwese nabamenye niyo mpamvu narimvuze ati ndababaze ngira birashobora kuba rya mbere gendeye ngaha madame wa nje eka kumva yenda kubwiye n'izina ry'iwe njyana niho biri bukorohere kumumenya yitwa Muhorakeye Lydia uwe ndondera Lydia ngana Lydia ngira mwihenze ngira kumbure mugende muri mizindi ntango ngira niho ngaho mu babanyi gende bazi singana oya sinihenze ngasi kwa Gikundiro Désir yego ni kwa Gikundiro Désir okay rero uwo ndakubwiye Lydia ni umugore wa Désir siniko ndabutaho ndibaze neza amakuru ntayutse utso mwegere wakuzanye hano akubwira amakuru ya nyayo madame burya nakuritse uravuga ndaguha ikaze uricara wibaza muje manye nawe kwe kandi muza gusambuza ingo z'abantu zimere neza aya aho bigeze ashaka gukansohokera mu nzu nyarusa sohoka kuko biboneke yuko wewe urugo uri mutarutse
aha wicaye n'ubuzima ku yawe urakoze n'uwo Desire ntumuzi urakoze sohoka bishoboka yuko Desire uzi imbere atari wowe nyawe urashaka ukansohokera mu nzu umviriza mvuga ndabona neza wowe kuri mu bintu utazi niyo mpamvu nakunda guhanura yuko uwo mubaza Desire umubaza ikiniki ati Madame Lydia ninde nihoza gutahura umukino urimo wariwo ushaka nsubiremo nkumure rimwe kabiri gatatu kari kuri ubu wansohokeye mu nzu Sister Nibi. uzicuza ndabira ibigeragezo iyi myaku ihengera abantu bimereye neza ndabira nk'uyu Umeze neza. Yifuza iki? Mumbarize nakubarize ahubwo singira ibyo sigura singira ikinyarutsa nakubwiye hanze gipangu Murazina. ujana twomenya tuyivukije none Fashe so. sohoka hanze Vanga. sohoka again don't touch me Ibyo don't touch me. 10 nibyo wawe sohoka ugende. Navuze se ibyo 10 je n'ibindaba. Genda. hanze Ibyo 10 je n'ibindaba ntabwo babivuga. Sawa. sohoka 10 nibyo. umva musohoye hanze rufangiye hasi muri sefa sose Aho kumuryango handitse ko ise. mubarize Oya. Abantu bose basaba ifashanyo barubikaga. Barabarebe. Oya, kitoda. sohoka madamu dusohoke Iyo bijya kuri gaho yose baraba. Ayo bagabo basaba. mwana murakoze kuzabuturamutsa n'ukuri kandi ugize neza cyane none bene wanyu hariya bamerewe gute murabamenyereye igisagara hariya bameze neza baguwe neza byizeye mbere procedure y'ibijyanye na pasiporo narahigiye kubikora imagine pasiporo barayifise ahubwo icyari kinzanye kwari kugira ngo ndabamenyeshe yuko mu kwezi kuza yego uruko kuboneka kunyene havuyemo uko turimo yego nzoca ndungika abatama banje yego baze kunsabira yego icyo sinabi ni ukuri sinabi ni byiza cyane kandi ndagushimiye rwose yego ubwa mbere ndagushimiye ku iby'abana rero warambwiye yuko ujya mu nguzo mu rugika hanze yego wumva pasiporo igira iboneke yarabonetse yego ni iby'amashimwe kuko ubu uhasigaye yuko umwigisha aza amwigishe za ndimi nishimwe rwose ni ukuri ndabigushimiye rwose ntiwayaza amasigara acicaro oya jese ishobora kuba ibyo wavuze uri kurabishyira mu ngiro imana ikumpezagirire yego hanyuma kuri icyo nacyo uvuze cyo kurungika abatama yego ndagishimye nacyo nyine kandi icyo nagusaba ni uko muzomenyesha itariki hakiri kare yego kugira ngo urabona ko hajya haruguru ndafise agatoki kaba keze nze ndagace akari hepfo nimba keze ndagace kugira ngo nze ndabakire muzaba mukoze oya zoba ari itariki 8 z'uku kwezi buca kwa gatatu dutangura yego ni byiza murakoze yego igizima ndabimenye hakiri kare reka ngende ndavyitegurire sawa murakoze cyane ariko rero ndafise akantu kambakiye kambwire muvyeyi urabona ujya mwana w'umuhungu ujya mwana ntiyamutwaye nk'umusuma yaraciye mu irembo nawe nyene kamwe kamugisha nahora nkoresha yego mugabo n'umukwe ujya umuntu arinze atumbera urugo aba ari umukwe nyene yarashitse mu rugo
arasaba nk'abandi naho byahindutse akafatira umwana nabi mugabo yarashitse mu rugo abajyango baramubona arasaba nk'abandi ni ukuvuga rero uracamwemera bica biboneka yuko umengo oya si kumwemera nk'ukundi urabumva arafite uburenganzira bwo gusaba inkwano ziwe yari yakoye angahe yakoye umuriyoni n'igice ayo oui comptable rungika miliyoni 3 kuri telefone yanje ubu nyene birihuta ubu nyene hagarika ibyo uri kurakora byose yarungike sawa nukuvuga izi miliyoni 3 ngomba ndaguhe sabwe nukubanza ugakuramo utwo yari yaraje kubahendesha hama yandi ucuraba regana nawe woberwa n'akameshi mama akameshi ucuraba ingene ugura akameshi hama cyangwa mashima n'ukuri mu mashima ibisigaye nzorungika batama kujya twabivuganye baze gusaba kugira ngo nanje mbane n'umukobwa wawe ndakurora amategeko n'umuhezagiro wawe kuko urabona naje byongoye urabona yoje akavuga ati none ko nani narakoye twe dufaranga twaje nakoye ko mu munyine ya mahera arashitse cyo mpari mikashi yawe 61 rindira gato rindira 61 yego amajana 991 amajana 991 amajana 362 amajana 362 ishimani bampezagirije kubera yuko muri limitero ubu ntushobora kurungika amahera arenze umuriyoni ngomba ndarungike mu mici 3 nze ndakurungikira umuriyoni urakoze cyane nk'ubu uraba telefone yawe nimba wayizanye ngaho umuriyoni uburashitse nabyizeye gose ndazi ko kandi ku wundi uruhindo rusaba gutegura iyo dosiye neza nakindi oya ni ngombwa gikundiro ategerezwa kuriha ibyo yamushinje byose nishoka ijana wewe andika ko iryo zina gikundiro iryo zina so kuvuze iryo zina kikanga sikoje n'umutima ariko birashira n'ibintu byinshi cyo kumuganga rero ngwara kusanga icyo kuzana cyo byinshi n'ibintu basaba umutima uraje kumuganga n'iki sinari yari uraje kumuganga boza dusize abantu basaba n'iki bose irimo na yadakora bari kumca kugira n'imwe sama kosh uvuze ngo umudamu yitwa Lydia yaraje muri uru rugo oya siwe yaje ahubwo haje umudamu ngaha ambwira ko ngaha hariho umugore yitwa Lydia muri uru rugo none wowe witwa Lydia nanje ibyo ntabaza wese ukireze we karikuru je ndashobora kuguhamagara inshuro 3 utaranyita umuntu yaje ngaha yugururiwe nani ndashaka umbwire umuntu yaje muri uru rugo yugururiwe nani utirigane gatoyi ndashaka kumenya uwo mudamu yaje ngaha agasuzugura umuna rugo wanje akaza ngaha ninde ndashaka kumenya ninde ajejwe urupangu rwose kurucungera abinjira n'abasohoka ninde abigenda reka kunkumyera amaso
urazi nako urazi yuko wewe ntashobora kukuniga nkakwica urazi ko ndashaka kumenya umuntu yaje guhungabanya ubuzima bw'umugore wawe ninde ngene yikanuza amaso ntubuvye akarwaza shere musubirira uwo mudamu yaje avuga gute uwo mudamu mbere je yavuze yanashitse ngaha banashiye yinjiye mu nzu nawe yicaye hajya aricara kuri aya makosa wewe urondera omo mwoze kuko yarateye ikoshi ngaha mu rugo rwanjye uwo muntu yinjiye gute usamara n'umutwe uburi hehe mu byo nakujeje ngaha gusamara biri muri kaedo charge gusamara biri mu byo ujejwe sinze subire nari gataka isase kumva ngo wasamaye uri kuranyumva kandi amahirwe ufise nuko dukoranye imyaka myinshi iyi myaka 5 dukoranye nitumye ndaguhaye amahirwe ya nyuma ndaguhaye amahirwe ya nyuma kirayumva urazana kibwira sinze subire kumva umuntu yinjiye muri uru rugo adaciye kuri wewe kandi naho nyine ubanza umbaze cyangwa ubaze madame ati umuntu yitwa naka agomba kwinjira muramuzi ndamwugururire niko kazi mwebwe abazamu muba mufise wavyumvise nze subire kubyo kende mva mu maso sheri umvise nakubwiye ntuzosubire kumva amajambo y'abantu bo muri Lydia ntawe nzi uwo yaje nawe nyine avuga Lydia ntawe nzi uwo nzi ni wewe niwe umwamikazi wa mu rukundo mu marangamutima yanjye ubyumve neza uri umwamikazi wa mu rukundo mu marangamutima yanjye humura ndi kumwe nawe shira okay ahubwo shira kuri charge laptop hama tuntegura aga petit déjeuner ngende funguye karuchuzana naye do ya parfait kuko ego chenge ujya nari nciye aha ariko darene vuga nce nibuka yuko hari ikintu ntarakubarira narije kugutumira isurubanza akagira inkuru wa mukobwa wanje kiretse yarose undi mugabo gire sura ndamukoshe ndagutumira uzoze mu rubanza musubira uko iyo nkuru iratangaje pe we nitangaje rega iyo byasa imagera baragenda kwasiwe niyo byaraza byasera umwana wanje aracari muto mu buto bwiwe sinomureka ngo agume yicaye muhira haraje uwundi aramugoma agira nkwere cyo tubaje gutumira kirezi bawe warabaye kirezi ko ni kirezi nyene kujya mwana wanje asa n'irirenga ni hamwe gusa mugisha ngo niwe siwe niyo yari yaranyiciye umwana ko n'umwana wanje aje yarakototsa akangana ngo agasigara ku magufa n'umwana w'umukobwa asa n'irirenga kujya asuye kuronka ubwiza bwiwe arukagarutse muhira nane bamugomwa agira mutwara mbe wamenye ugira mutwara uzobibona nibaza gukora n'umunsi uzoza umunsi wo gukwesha wewe nyene uzoca wibwira uti wa mwana uwo yaraguye ko ntiyaguye kwihaha yaguye ku musoso kwe abarundi ngo akaruta kandi karakamira niko bawuciye n'inkwano bamaye yazisubije atakoshirako n'ayandi hejuru yagombye kubereka yuko ari umugabo oyo uzobibona niwaza n'umubozi nuko urakoze naye nzoba mugari w'ikirundi wavuga ngo witeye igikera umugere ngo ubugize ubishikaniyo kigiye ubucungu namari kwikomira nivyo wagize wewe ntereye umwana umugere uramunguruje nane ndakubesha sindabyumvise neza mvuze nini wowe ntereye umwana umugere mugabo wagize neza waramwunguruje ubu narose umukwe umvize rero mukecuru nkanje twumvikane neza ego
ugira ukweshe kirezi wawe neza cyane nuka mbere wari waramukweshe ego ntuhave waguka ego ushaka kugumuka inkwano ako umuhanda wapangisha inzu bashaka ko abantu bicarira avanze bicarira avanze abona kubwire neza ugenda umwigishije kirubaka no kuba umugabo n'umwana azi no kurya bike bikamubumba bizomubumba atari ibyo naho n'ubundi bizokugora bizoshishikara useba mu bantu rero pana je ntuze kumpagarara nimba baruje kuntumira inzozanwe uraje unywe usubire unywe n'ubundi unywe kuri kirezi gabanya kariro oya turabazi kariro gake na firi abarundi ahubwo genda urazi genda nzoza cha abarundi turazi genda nzoza aho igenda